Ni wirigiro bwakwa nwithirite rina ntuku injega na rweri Jumatano tariki 3 mweri jwa 12 nio Disemba mwaka ni 2025 bita wa kabwe mutharimi ngushukire ngathocia mwanya ni bwega muno no ndubogite na mbere kurumirira amu no ndubogotuthura ni tutwikite nyombe nteto iri na igweta kathetune kamero kuma kireni kirwe na kimoni. Thank you very much monaniri wetu wa mathirio ni Paul Gujiri okolilwa gwita na mbere nya gututhingatira kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya. Ni jama inge ya ige siasa yaraja kujeri ntuke na rua yareo matemo ya siasa kuma kiri mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua kimeneria kirakuga ni siasa cia okara ninge kuthangalanwa kwa kiama kia ODM yangi ni garune ya Senate na ria governor wa Nyamira Amos Nyaribo aithirite aikinyithwa ikarangone nonto bwa muswanda joreketwe gukinywa mbere ya garo ya maseneta ni ma MCA ba county assembly ya Nyamira ya kumweberia gitine governor o Amos Nyaribo indi andikibetu banteto ni bakinyete idigithio gutigira ni bakumurika nteto maturene kumakathetune eka amero twambererie na matheta muthuro mungento na kurie mata kwa kari kuma ntere cia karama bakimeneria MCA wa James Mungathia Mugambi ni kiraba kuga ni kumama ngogene kuthukanga kwa barabara wagibwa maendeleo maturene kiara ningi bakioroteria nyangavana mutuma ntwedinge ni kiraba kuga ni wagibwa mirandia bata kumakire thirikari ya county ya Meru mwandikiwetu anteto kumatiani Adams Muturia wa Derenja na ripotie karibaba kuma mokuru na ntoriri thirunkirite kuma giciombunge gitiganisti wonde karama ibaichumirite na kumba kwitha kimenere bonene MCA wa Karama James Mugambi Mungathia wa mana gavana wa county Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia kumane na kuthukanga kwa barabara kuma mokuru ntere chaluthie barabara ya bakuwa nimbetete anu akaitakara MCA na gavana wa county Meru kuma ndaira ko thina iturite barabara ene turira thina nginya tugika cia muntu cibitare no mwanga twenje barabara kenda tukienja na thitangi gutire ndona tractor ikia kwenje barabara nara mingo nara mero ingo yo nara mero ingo buru anto batombo tora ibunu kanjeira mauru ko ruare ko mwekuru utotiete na drive to ya imwathani nyangari na remero kuma area ya kuira mwire ke bindira nto bakamate mwire na turo almost 2 kilometers kenda at least bakinyira ngari itayo ya mwire ira ikemochari ruare tore kwebati kwena mathiko area lakini tuomba kubuthika no nto barabara ni thukia nto bakwenja na njara bobo kwana baina nditangia aba kwenja aba ikuramia yapo kwana yayo ndaya so gieto kwenda kuria MCA wa Karama James Mugambi Mungathia anto ibarete sana na bakwachia utethio kuma kiwe na county government then Karama wandi to na location ya 35 million iro ku receive kuma kena ke wandi icha wandi fund ke barabara unda ile barabara ira wachi hata ngiri pesa ndene Karama wandi cha 17 million so ni kiuri ya kwende uria tere ukethera nto aba tumbo saindika bona utethio bona nto wabere tia kuibinge betera tige thirikari ukethera barabara ite bwithwa imbinge batethega biki utongoria poku James na remingo kabisa baba ruwa batoro muringira thimu atio ya thimu so MCA James onto eno amwira kumama oro kuibwa ndakati egora na Karama we ikiwa kyo weka endelea weka kyo lakini 2017 waita ke appointment ri are kuna are mro chidetera aro mayonto murume na MCA Karama wandi auri nonto kenya police recruitment eko bwethua ke ndrene Karama wandi tokona slot emana tutangeri slot kenda yubiri yo itawa representation so James kawete ke mount yonda ti barabara ti rowe ti nini na wire kila kitu so ibon to goria mutuma twethingia na yathikire community ariwe agethana kwenda support yetu mwaka 2027 ana twitha thowete na njara kana kanini kana sare katheta thukuru kongo na njemuchi nayo bado tumwele ngetha buru na tikai mwani go muntu tumuije lakini kinya babara yongo ya renjera njara wara menjera amichogia amirita lamini amichogia rengi lami agita na mbere kwa dia karibi bombete kwithira betarire mathina kathumbera bethera bakulukire kuma kuthukanga ko barabara thina ilikuwa tia maiya ya tutiona tuko twetete alafu nginya tugikia muntu cibitari no tumukamatire na etanda twa muturia kana nginya muntu eto atutia no tumukamatire twa muturia na itanda alafu ende thai
twina mwakoro tutiete kato mutoririe na ituro twa mutoria kenda twikirio mochari kato mukamatira na ituro na etanda alafu nginya thaa nginya tukio gucokia mwere tumuthika no tumukamatira rengi na njara tumucokie mucie ende ibarabara tucumaniritie twanja nginya na thitangi na chuma na ichiko na kilo na MCA wengwa na uliro ibatwe ati 21st century area wetu ya Karama kia mweri ukamatwa na eturo MCA ringirwa thimu atoneka airotenga mbecho yonje no barabara nyoto metraita ekure maiya imagine maiya bukona ya ikura wa wananchi iya rere ikura antu bakiaithe kumarukire mwankoro ntuko ithatu batauruka bakura maiya barabara ne kenda at least mweri umbo ginya mucia ukona mucia barabara inye kwina maluthe yongwe ne nji kira itore arari ko the renji mwere rengi baina MCA urari ko so ruari antu banye bya kurabi bakwira itia ara kyongwa bitomba kwirika ende turawetha ginya kwanza turathuka tuyukia kura jiembe batu embe tuga mwanga ginya barabara era twethera embe ratu tethira no embe riri njira ya chokerara muja muji no banja ba chokerara na Karama ende batu ikazo atura gutwe ina to atura ito aije na to atura ito tezegete ende kwanja matha taumira nwa mwanga ingweti yo kilomita gwile anusu tukamatete na miti muthia burua kariba ibombete kwithira baeto mantumo kire MCA wonje msimugambi mungathia wa mwana ngavana wa kaunti Meru muzuma ntwethingia ogira kuria ngavana Meru ogethera MCA ona ateaniriria antu bana ntuba kuibateaniriria ibuko na batani MCA so ngavana mutuma ntwethingia wo karete to ngavana Meru eyo to menchama chiaku eyo to me CC Holland at least ye area thikira kiro kya antu bana ntuba kuno atafadhali ene turenja batu ni pezi tete ngijenjira kana batu the patrikari ende to thingia na muntu ogenje muci ibaugira bara mwa bau batu twina nthaka injana kaike tukathura kura twinacio nkiripotera Meru TV kumatia ni Betanda msimuturia wathirinja Oreko bakiuga ngoge ne ngoge narua turitegera mantegi jua kali naru ni rogonoro Paul Kailemia oithirite okritongwe ya jua kali thokone ya Gakoromone mutindwa jua kangangi kwa igita ria miaka 15 akiaraniria na metha ya nteto natariritie mathina ninge kumbana aithirite agikorokira rurirogono rwawe ningi akimenirekira kuga ni mpangaratane ya kiuchumi iretumi ngugi ciangatana igitenere riboti ya Mutugi Wakiambi. Paul Kailemia umu ariti ngugi banjua kali Gakoromone tauni nene ya Meru na ure uritite ngugi jegwa nkurukia miaka 15 na atarite jamwe ja mathina ba ukurukira kire biashara eje onde nayo ngaramia muturire itete na mbere gwitia. Since ndambiria ngugi I've never met a challenge that I've met this year. There challenge ingi kana jaja mutirite mwaka juju babati gwitia tuma gwitia iveti gwitia makasi jaitia maito byonde byaitia kwa unandi batu turita ngugi na thina MP na wati ndari moka aganya kwendia na wina family ikwithiro tokona challenge jeu nandi unja thai ndi na ba skuru iba kwenda fees iba kwenda maybe pocket money iba kwenda kuria na biashara nacho ni ithukire uringana na Paulo ngarama ine into bya kuritira ngugeje yao gwitia kwa maguri ja chuma ni mwecha mathina ba ukurukira rewa kiromba thirikari gutonyera kuone bakotha uthia ngarama ya biashara eji kwa ni kuromba ntuga gojurira tutonya siasa thirikari yetu national government nitegere mu biashara munini ubiashara rota kina kiwango kila gya gwitwa millionaire uria gwitwa mandri dikethro kuwa kana magana anu akenda kinya gwitwa millionaire kwa ni nkuromba thirikari ya Kenya nitutegere nayo norombete thia especially antu baba jua kali bairitaira ngugicha njara ciao ikenda tumba kuimprove kuruki ikwithiritwe kwina a lot of challenges timoko na antu iba kwenda accommodate ya kintu fulani na gitikoneka ikiurire wetana kethro ina ara tugira interview gitikoneka na antu ringi iba bienda ringi gukethura nario nyantu bau bakenda interview batikumiria maguri ngoromba njuga thirikari yetu nitutegere nigerio tethia mwananchi uju rimbi imukiria nontu biashara na chichithirite china a lot of challenges ni unturi werombete mbeu mbithi gwitonyithania na ngugi iji cia njara na gutiga gwetaira ngugi cia kuandikwa maobicira nikenda bagaitithia muturirene era mbeu mbithi muntu wina kosi ewe aturairwo ibeje baria burubu muntu akuigwa
desperate kana tena ngogea gwita ibeje twabaitana tuno twitana na korokete nyate kineko no twikethro practical kuma mwanka sent utema twangathiore practical ugethro ifiti ukagwata fiti pothimenwe joint omoni ora yura wa wikara undi omoni ara kuthithagua ugwathani omoni bothithia nuo mwankarira mwanka mtu amenye impiongo kwendeka. Kiripotera Meru TV kumaga Koromone gicigo bunge kia North Beta Mutugi wa Kiambi. Ni kiriro na gukaya kwa akari kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakilalamika guchererwa kuonwa kwa kioto kia bo bakinyithia magamba na kiriro kiao miangatene ya makoti. Batongeretwe ni Maxwell Zewulo ni bauritie ati thirikari ya Rais William Ruto ithire igitenga mbesha na ikaniyua mbesha sherwangi rwa ugambithania ningi obwonka sub county kiri county ya Tharaka Nithi kwithire kugia kwa koti kenda gutigira magamba jaraja kuingia nika kwithira ja kiuthukano nto bokongelwa kwa makoti bwonka kiri sub county. Ripoti ya Degara Wegoda. Tunaona mediators wamejengewa ofisi. Ningeomba kama itawezekana mediators wa pande hii koti za huku tukitaja Embu, Runyenjes, Chuka, Meru, Nanyuki niliona wako na kaofisi mzuri, lakini ukikuja kama koti zetu hapa inakuwa ni ngumu sana kufanya kesi ya mediation kwa sababu unakuta tu tables ni zile na wewe ni kama unakaa pale kama judge na unatakiwa ukae round na wale ambao wako na shida. Kwa hivyo tunakuwa na shida sana hata kusukuma hizo benches shishikane ndio tufikianie na wananchi. Kile akitaka kufanya filing anaweza fanya akiwa kwa ofisi yake, lakini mimi mtu wa kawaida kutafanyika nini? Hata mimi nikiandika barua yangu nikiwa Marimanti niweze kufanya filing na nataka kuifanya filing Chuka. Koti zozote ambazo tunajenga na zile ambazo tuna mkandarasi, kwa mfano ile ya Meru tumeweka ofisi za mediator na pia arbitrator na pia wale ambao wanataka kufanya alternative justice system. Kuna room fulani tumewekea. Kwa hivyo kwenda mbele tumetatua hiyo shida. Shida tunayo ni pale ambapo kuna koti ambayo ilikuwa hapo kutoka kitambo kama mfano hii ya Chuka, ni ngumu kidogo. Kama kuna watu ambao tuko na imani na wao ni judiciary. Na tunajua judiciary inatakiwa iwe na pesa mingi. Wakati inakuwa tuna claim na tunaambiwa hakuna pesa, tunashangaa. Judiciary ndio pesa. Judiciary ndio Kenya. Without judiciary hakuna kitu inaweza endelea. Tunashangaa unakuta departments zingine zinaendelea lakini ikifika judiciary ni shida tupu. Kwa nini judiciary imekuwa kama maskini? Tunashangaa. Kama itawezekana, nimesikia ukiongelelea 1 billion. Tunauliza hii 1 billion kama nimesikia vizuri. Hii 1 billion mliangalia vizuri, mkaelewa ya kwamba kwanza mnao madeni. Hii madeni mutaclear before mbudget hii 1 billion, because according to me, mimi naona kama hiyo pesa ni kidogo kwa sababu judiciary itakiwi ikae maskini. Kama kunaye mtu tunajua analipwa vizuri na akona pesa vizuri ni judge. Nabo mbeombethi nduki jenzi ba Imenti East Sub County ni bashumiretie bari na muthoro na bakiruria matani kiria bakuga ni asiasa gwitithia na mbere siasa cia irumi cia kumaria akari bakilalamikana kumeneria musiasa urakongolwa Boss Lady. Ripoti ya MC Mutonga. Mumeru atahatitie riria augite ati kanyua niko kendagia ruthia Nandi mutongeria umwe na rombire kwithirwa giciendia na ni nyuma ya muromo jwawe riria araririe gwatuika jaria arathuganagia ni joja komba kwithirwa jaria gitumi yomba kwithirwa jakireta mpangaratano.
ana ba kuona ngensi chonde itena ngoge ai komanya we motongeja kwe kanto nore tesi ya kindogo ndienda mheshimiwa ombekera muchamane ndo ngensi babonde na bara bange baurereta mashinani to bachuere mbecha to bajeri yabu bachoka nere nekenda bomba kuita ale Untu buu ni bujukitwe no ritu muno aria nthaka ciumbite kwithurike mucokeria na kumurikania batwe tutena nthu Gen C onyakisti ya campaign anywa ara turari na governor last week ara twandamene twina muthuro muno untu bamwe ario baba gwitwa Mbusirinde kana Karinda araerwo kanya ga guturombera ngugita Gen C lakini arathukirie buru araugira tuchure mbeca gwita riabu twina muthuro muno na mutongeria tou untu mutongeire tou akeja utonya kuonania batu Gen C atuika tunde riabu ate tuchwira ngugi ana uga wina nthu uga tena nthu tema ende Mbusirinde mama buru na terete na Mbusirinde no peu inyaka uga ngara inyaka uga koi no peu ndende birabia tuthuria buru ikwambia tonyera James Munene oro gutegera na babethi aturetera tournament amwa mutonyera buru munene o waigwa bwei tukuthura muri Mbusirinde kaba munene utwato uniform tu tukotha tugatiga gwita kurandaranda nturene kaba munene kurukia woku gwatwe na nthu Mbusirinde no peu Mbusirinde mastingo peu tuke Gen C turuga atiri Gen C Karinda must go. Karinda must go. Bado turuga ke Gen C bado kuma tukuriongera gavana wetu Karinda kwa nafasi aturiongera yani atutetera kiaki tutumba kona ngoge Gen C Karinda must go. Bado turuga manda ino kona nyatro itango biashara na unatorene Dai tutukona kiumariro ran Karinda ugire tutukumba twina nthu na dai tutumba kwa wangoge tukira watu twina nthu Karinda araterera akiuga nthaka ya batu intamburuku ya batu jo certificate twina cio kila kitu twina byo mbati thirikari na ndi ije kwa regete luterene ronde twigura twina nthu teu na ndi batu turenda batu tutegera luterene rwa ngugi no tutengugi tubati kwitha tukira tutiamite antu babethi ni bombite kwithirwo bakimurikania atite kuraja 2027 na nejite kuromba giti kia MCA Nyaki East 2027 ijejete kuromba ijejete kuromba kura 2027 na ntobando bate batyo mwa kura me abantu tobatu tukya maratachi na ara tobatu tukya maratachi na tuteda watu na kura batu tokanto bando batomba ko mwa kura tobatu tukya maratachi na kura tweria na uwa kona ni ake jotonya gitino tegendo kenya tekaro thithiria nyire gutoromba mbeca cia kuro cia ntobando na tatu batu tureoria kethira antu barabena nthu ketha no bombe kuringa kura me abatu tobati thwatu eria abu na mtu akeja kunenkeru ete agatonya thirikarene agatwa kweja wakanya gakuromba mbeca agetia mbeca cia riabu teu kana teu uguo tira kugaro thithika maendeleo na inyare ratwitira ntobando na thithiria na arumire aciari betu Kema rieto mbeta kwa Christine Gatweri uninde mkaji wa Kambe na the fact that huyo Karinda alikuja hapa the last time huyo boss lady akasema sisi ni watu wanda wazimu ati hatujielewi tunafaa tupeleke kwa Rehab. Alisema kitu vibaya sana. Hiyo ni kukosea wazazi wetu heshima na kuwadidimisha. Juu hakuna venye mzazi atasomesha mtoto ampeleke university, ampeleke college, tuko hapa tuko na certificates, tumemaliza shule, tuko hapa hivi sasa juu hatuna kazi sisi ni wenda wazimu. Mtu enanzo no na bange benanzo nasa Goni koria Karinda atiri no ntono akara no kuromba gite kia MCA na no kuromba neke no nto ate kwejo toretera maendeleo Nyaki akwejo torume twira twina nthu anto ate athirwa kagu tutethia kenge nakio Karinda nero natige kuruma munene
turetera mubira na nguo na tutethia tutewita kuma ndo na njirene kabainya mubira nkurukia Karinda twakwira atiri gwejo turambe para na tutekwa kura inyoka uga koi no peo na jau ni joneke kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma Imenti East Sub County Meru TV. Kagitina kau kari kuma kanuni eshwa mbunge kia Embe South ni bakathite kira bakuga ni orutingoge muno bakiolotera othondeki bwa barabara ni MC wao Josephat Mugambi chairman bakimukatha ni kira bakuga ni maendeleo maturene orutingoge baikira ratirine orutingoge bwawe na bakuga ni bagukenera riboti ethuraniri ni Murethi Waba. Akari na turi banture kumenyekana ya murua na iku ni ndene ya kanuni wondi baumirite na gukena na kugurwa gukwingi bagikongwera kira gitakira kinjanjira kira batona usiku manthe yombirwe kira kithiritwo gigikuthura barabara enjaru kana ira twitaga dosing tulingero twaithi na watu ni murua na kuma barabara kuruba michobo na balie na babuantai na bandukira kuro barabara zaite murua renge akari baba ni baugite bona ndi bombite gutetheka anene kumanya na barabara eje nontu kanyumene au bararumite thina na kini na mwanka baga ikuna nontu bakwithura guti barabara ira kinya murua moro tumika na gwita murua na mauro tutekorosia nayo murua baka matawane tandra kana mtu atumirwa tumikwa ekiro lakini rai ro bigi kana ngare ya to atulola wa tulolo lakini rai no tuete boa ya sai kariu barabara cionde cirenjerwe na barabara itana bondorenge na ndaya tuboteka bakunika no tubaba kwa uongozi bwo kukiura mbugene twatwika rira tutwite no eta ntwana na tukilile twacia njira nda kurete kaga wena thina mwe nau atwamika matamu tino na ciongo na itana na kwena thina nene sana mwabi untu brathithetie bobangi batinyo kilo atu kinya list no to kinya ko ndavendo to jago ndaka umwambia ki muntu aruma eta akayegeta kimongoro ashoka ko ya bikibiki enge ya kuya murua na ni aturi betu na kwa huku mana uri enge gushoka muntu etumira mbesha diringi maneli lakini ruto kuona kuma wetu kuya murua kinya diringi 20 muntu akari ya bikibiki na akomba kinya kimutori wawe muntu murua ro tuma barabara ite murua renge ni samani mwambi rorenjire barabara murua nawe MCA wa rutero ruro kumenya chamani kana Josephat Mugambi akiaria kuiboya no ntwa akari no ntwa bongo ciana kuona ngui ya yo bara kinyethera mutiri wa kwinjera na kana rio kana bira bionte biekuo baetekiria mire kuro na nyamete kuro ni kenda bomba kuona njira nko bacokire nkatho no ntwa kwelewa maendeleo nimbi na ingwetekia njira nene ra challenges nyingi muno no ntu na muikuraki na ngikurara miraje itha na mete ndu amo no nkuiboya no ntwa bongo kuwata ne bakelewa no ntu haranjira ethera yeterete ethire munda yoyo yuitacia getha ne ntu kira gikurimo kwikitacia ethire mete yonto yeye muntu no yeru akora mbi nyingi onto akamatangari number 2 kambu iboya ntu ngwira ethera kirita watike ta uchamani yake tuthera tukiwatanira cia mwanga MCA Josephat Mugambi akiaria na kariba baiku na rikiritie kumeneria MP wa rutero ura Kenya John Paul Mwirigi nikiria kuga maendeleo kwaga rutene ruru na kuruki kurita ngugi na njira ya kwendera wo twagarathe batu turantu bakanuni babare tukwenja ya tumira zaidi ya milioni 15 ndu twamwira twone murandi ywawe kuyo milioni 5 atumio twone ende John Paul de muntu ena ndonwe abarera twenjere batu turantu bakaunti ye yira machini ko rengi abwithe ngirindingi twenja njire nderone rona na gwe yete kwenja rengi na mete boke chimani ende ndorio yo ninge na gumia miankeke ende amono uwe na arite ngwe ana ndo bugwa babu na ndo bati kuo tibu bwende Murethi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa
Kunge naku kiaria ACC Japheth Olumu arinteresha magumoni narutite mukana jo murito kirendia bambogita rira keruta mataro kirembe ombethe ngoshie bania na mbogita ni unyui bonshobi na utumiri bwadawa cia mbogita na ria tariritie athari kana ugwati bumanakia na korokera kiri utumiri bwanda wa shambogita ninge ulebi bwanshobi. First of all, congratulate the Form 4 leavers within our sub-county na pia ile kuwaeleza kwamba it has not been easy for them to go through the secondary system na kumaliza shule. So lengo kubwa sana la hii forum ilikuwa ni ku mentor these young ones and just to tell them kwamba life, ushering them to life after Form 4 na ile maisha nje sasa ndio wataanza kuishi. Being long holiday, basically kuna mambo mengi ambayo vijana wanajihusisha. So yetu tu ni kuambia vijana wafuate sheria, they should choose good friends ambayo wako nao, because wrong companies ndio inafanyanga mtu anaingilia mambo ya drugs, drugs and substance abuse. So yetu tuwahimiza tu kuendelea kwamba let them make right choices kwa maisha. Knowing that things like early pregnancies, teenage pregnancies might come as naribu their future. So yetu ni kuwahimiza tu na kuanza just continue reminding them kwamba they need to make right choices za maisha. Parents also just know where your kids are. It's very important because wengine yes tuna hustle sana paka tunasahau watoto wetu wako wapi. So we need to get to know. Hata kama uko nje unatafuta, tafadhali ensure kwamba umefuata follow up. Fanya follow up ujue kwamba watoto wako wako wapi. Because we don't just come and neglect our children thinking that some other people do our parental duties. Let us all take responsibility as parents, ensure that we know where the friends of our children, where the children are, and just also ensure that they do the right thing. It's not a government initiative. This is a personal initiative at the Assistant County Commissioner wa hii area, ambayo I will also ask wenzangu kule kwengine pia they can reciprocate and ensure kwamba these Form 4 leavers, they are mentored and they are guided on how to make the right choices, on how they are ushering into their adulthood. Iteko makania akagwata ngirindiri kukigerio kyauma nuntu tumbitwe na untu tofauti kwe male auge makagwata ngirindi nene kwe magatikagwata ngirindi mbega muno na nemenda kuga mwana wonde ni important prato batikuru turi aciari ni kumake sure that omwana wonde aguseredwa space the institution cieto wegwa ni technical schools, wegwa ni university, wegwa ni colleges, at least mwana igwa ibantu na mala matikaomba nginya kuthie those universities na technical colleges pandu kwina course nyingi ile ciana inkirie na igatetheka. This year and I'm waiting for my results. But today nimesoma about making choice in life. First of all, it does not determine the grade yenye utapata. Just what determines ni venye utajituma kwa hii maisha and ujituanishe from bad peer influence wenye atakupotosha kwa mambo mabaya. At the same time, you avoid drugs, totally drugs, because they will take you nowhere. Mimi nimelearn kutoka kwa hii mkutano. Like some of the things that you have learned is about self-discipline. Kuna wenye hata tuko tunajua how to apply for our identity card, but tumejua. So kwa wenye waja attend this meeting, I would encourage you to associate na some of us. Kagitina kau irinjira ya gukungwira ntubara batuire na mawathe mubunge wa Mwekoro kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na waziri wa mishetho Elias Murega barinteresha centurimenti ni bakonjurite woko na kurutotethio kiri ntubara batuire na mawathe ntere riboti ya MC Mutonga. Ũũ nĩ ũgwatinda ndene ya Kariene arĩa gũkaina kĩatho gĩkĩnene kĩa antũba mawathe ĩrĩ ntukũ yao kũgwiranĩrua na kũgita mantu ja manene na ja mega. Kwĩnawe mwĩre mami wetu na twendete mũkethie kaĩrĩ mwĩre mami wetu na twendete mũkethie kaĩrĩ mwĩre inyanga vana na twendete nande wendo nobunja bwendete bwezete kavita karangu atamirwerezire aja Meru na nikile tumikubura na mkuburomba itoro ya ntubetu twende kurombera ngwatane ya ndiwe kwele aja Meru no ntongwatane ile tukona matunda tajareko tazaza
na nä ngwatanä ro njå igatå teithia kwethirwo aki tå gacokia atongeria babetå bobaä ketini bogatuikia ngågä 2027 bogatuikia ngågä 2027 ara bogatuikia ngågä 2027 bogaikia karambu kairemia ngågä 2027 no yanto meto bogaikia karambu kairemia ngågä yanto meto makovi tukwena arwe igukungwira antu bara bena mawathe na tukuburikana igukungwira. We are celebrating tukiuga batu itunganene twinde. We are beautifully and wonderfully made in the image of God and in his likeness. Kwa ote muntu kamau nyethora intakweri njara ka kuguru ka metho ombi na in God's likeness. So ito respectane itu antu beto dignity tubegiteo tumenya tukari omwe twinthe inyonte wona nkegami kana nkari ora nkari umenye pombi in the likeness of God kwa itweja na heshima na tutethanirie ketha we na ka wheelchair gonto rete kana onenkere mutori owoku mbiye ntore na kwena antu abainge muno bena mbecha kana bombo tethia njira imwe ka ingi ankuburomba please ketha we na mutori ketha mwana wate wete school nuntu atena fees adapt ojo kienjeu no me adapt kenda nawe CC Murega akiaria nombite kwithirwa akiaria ntoto cia ngwataniro na kwendana. Twina group nyingi sana na ndenda guthikiria atongeria barabara yaza angwenda kuthiriria ikenda nenkera mama safi tigeni kufanya kana kugitamire wingi kire antu bamawathe ibeze amwe bali na sauti imwe tukwitikanĩrio so to celebrate this day tiganeni ya mirengo egukaraza atu kuringa siasa na antu bamawathe izo ni amwe tusaidiane tukorektane turi amwe na hala twina issues tugakoswana twi nyombe imwe tukwitikanĩrio lakini twagita mirengo iri angazozo imurengo zo ungi then interest cia antu bamawathe ikathukana no tukachithikira nkurikara last year there is a couple antu bendanite bo baire bonde bena some disability da wamba Christmas inya mwaka jonka mtunge Christmas ya kubakira nyombe iga 2 bedrooms na sitting room na everything no ntu inkwenda bakara bo inya bo bethero bena dignity na tiba wake bare baba inge barambe menyete o ndinjire ne oyu eguchwa antu barabo na kwenda otethio bunene rimwe inya yonde we nje mweriti atigania ndajukiria ndaikia kari cukuru ntu i orphans na iko kamenya iranjeo ndachoka ndaikia mutano ngina irindero ntu na aria mawathe na ndatiga mutano ngina ora mukuru na mwana uyu ungi no akaranja lakini bakiritwo nyumba na bakirwa bioro sawa sawa kwa uyu no nguge neighbors tugwiri gwita twatetha area no menye iguo Kristo buria bwi bwama. No twendanire iu nio ripoti iria omba kwithirwo ikiuma kiri atongeria na nkuruki tukathanaria mawega ntina jange mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma Central Meru TV. Riboti yu yatuikia mburi kia mbere ya metha ya Meru TV ugeta kuraya nontu ni tucokerete na riboti ingi kuma maturene na rendiki betu ba nteto bakinyite ithigithio gutigira ni bakumurika nteto kuma maturene kanyumene tukethera tukiorokera kiroro aria rwetu rwa ntuko tugitegera yeigi uchumi bwa Kenya na kithira Vision 2030 ikethira igikinyanira mbere ya mwaka jwa 2030 inyarira ritho ria siasa baba ingi rimurikite ti 2030 indi ni 2027 nitucokerete.
Angagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiemberia kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Ni bwega muno nontu bwitana mbere kurumirira a kirimetha ya Nteto Meru TV twambiririe na Nteto riboti shegie woru mwirione jwa igembe ntere shelare na ria MC wa Korotwa kire County Assembly ya Meru Zifora Kinyaka na ZK ameniretie mbuto ya tongeria ba Ekoro County ya Meru muno akiorotera mubunge wa Ekoro Karambuka Ilemia ne kurema kutharikira na kumeneria kuminyira manyere orubwithirite bugikujirwa ntere shelare no riti ya tongeria bonde kuma kirethirikari County ya Meru gutigira ndwa ne kumatua ya kuthiria oru burabwithirite bugitunduka kuma ntere shelare ni mwiri ojo ayembe. Riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma. Nyume maumira jana kugwatwa Kenya na kinya kwinyangwa kiwendo ntere cha igembe kaunti ya Meru kuingia na ndi Zipora Kinya na umirite na kuria mubunge wekuru Karambuka Ilemia ngwataniro ya maendeleo ya wanawake aja kaunti ya Meru na kinya thirikari ya kaunti ya Meru rwangire rwa nthuki mbithi na wamuna michetho niborite kuiburabura na kwambiria mitaratara kathumba ya gukaria kana gakari kaunti ici nikira ugite atongeria babatere gwita ngugi u kaba mami ofisi ya women representative wa Meru County jawe Karambuka Ilemia ofisi yawe na mandate ya gutegera mantu chau na protect antu ba Meru against those vices. Ofisi yawe na mandate inkwenda kuiwa au magarite neke programs cha gutegera mantu ja kunyinya kaja kuja kurwana mantu jo jonde ndagweta nchoke kwina ofisi ingi nkumenya nyawe na mandate kwina ofisi ya maendeleo ya wanawake ile tongeretwe ni Madam Mary Kanana Ntere kinyabo ntere bwa voice yao ukurukira mantu jo jonde jakarikite na ibo baina mandate as an office ya gu protect ana bale ekoro against violence you kana against vices you kana maovu jau ba utenderwa kwa nkoromba kinya ofisi ya maendeleo ya wanawake yumare inkwenda kuigwa nyabo bahandite their voice na kinyabo baumagare bamenye ura bomba utetheria community yetu nikenda antu betu batika kuthina. Number 3 kwena ofisi ya Meru County Government
department ya gender youth and social protection nkobera kinya baba ina mandate ya ku protect ekuru na kinya amero generally against violations iwi kuthithwa kwa antu bau bonde bakaririte ite in those offices yundagweta inkubaromba bau magare nikena bakarita ngugira babatere kuri nkuruki mutongeria uju nonenie kurega kunganirwa kwawe ni ura rutererwa igembe rwina atongeria banene thirikari-ini indi akari kuma ntere ucie gembe ni bethirite bakiona mathina nkutho na atongeria bao batithirite bakibatetera. The highest prevalence ya mantu jau ni saindi yegembe na antu saindi yegembe right now as we speak iba barete ikundi baina women rep baina governor baina kinya CS baina very senior government officers barababu ikwethera bagi ukaira na karugi bakoge anawu kwina thina yu baka make sure antu beto by protected kwau inkobera batiga kumama boka ukie magoro nikenda antu beto bakaigwa value for their leadership. Bwe bwakenda bwe 10 nonto leadership ni accountability, leadership ni responsibility, leadership igo protect antu bara ukaritie. Leadership is about solving problems. Ikeja kuthwa kwe mtote komba solve problems ira antu bara karungamirite abaina cio then abu ikwebera na agokia njara akauga ndikuremwa bange bagaita ngugiu. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Kagitina kau gikundi kekoro kuma ga Koromone ni bashumiretie kumeneria na konania kurega kunganiro kwa ni makarika ntere ishembe ni lare na area mware kwithukirwa ni arume ilia limo arume aria tiri aria mou na area nkiruki koroba bashumiretie koria atongeria kire thirikari ya kaunti ya Meru reo ngavana mutumanto ethinge gutigira kioto kiekoro ni gikutheterwa ninge mwana mware na kumenyerwa na nagutewa na ritho ria ithaga. Ripoti ya Mwende Olaiboni. Ikundi kiekoro kumaga Koromone ni gichumiretie na kumeneria bonene mawagage yokaria yara yetete na mbere mirio jembe ara kwaruarua mwari umwe akwatwa Kenya ni antu arume kathombo wa mananto murume omo kinyerwa kulukira rutano ria yele untu bakua manto yaya thithaswa ni mbiti cia kithako amona kuwa ni waginthoni bonene batwe itwithikirite muno tuona mitandao ni ora mbica ikwendeshwa mitandao ya mwari wa muntu arepi igembe agwatiri nthaka igembe ria mutumanto ithinkio ri igembe riri no rori na njobi cikurana bantu igembe oriri ithinkio no rori utanana bantu maita jairi na munyanya gatu igembe oriri no rori gutanana bari ati kweli ko tukundironere TV-ini kweli ati ugwe ka mutane agutano kairi tugatiga katugakurukagiana tugacokotanirwo kairi imbi gatuma mwana uthiritie igita na igita uterete ngina ngugi na acoka aumagaru ategeri imbi gatuma acokotano kairi kanta kagwakarire atia ka igembe kari atia kaburuburu utinya MCA uriku utinya uriku nyino mwana ore akamatete mwana ore mieri 9 eta maternity aewa mwana noruru acokarera mwana ore owe kana gakari kathongi kakinya gukinya ntu jara kare arafu arume bagwate kana jangu kwe kuthinjo kuruba Meru ndauga mbuke bwinde ina bure bumire kwe naraitie mwana omwari kulukine baukirite ngavana uri kwa Meru mutumanto ethinge bakiwa na tayaniritie embe kure kuntu kuraumite bakiringanithia na Biblia bure kuambiririe Jerusalem wetete Bethlehem na batere kwagirithio kari embe mbere unia ndeigwa ndarera methori kurira ii ndikuona mbica iwe mwana utona mwana ate akindi ni arume komba kindete mwana omwake kindero antu bandu itonto ethinge kethira buruwe mune na chiete no chietangana njo omenye manto ya ukari akomenya batio tukauma twa community yekoro tuthiuronke kuna na mathege twethinge tutie turuko ita twako ita nyanto tekinyi itokethia no kwenda bwa thingata manto uja kana kau nonto ya imateso mwana ateso au tore watekoro bato na bomondo temwa kuro tutura method
imbicha tone ndoku kaendi ntoidi nkyote kuga no kethera goti ukinyare utitumane kethera korekererie buru mantu jonte ja thuko ure niki nonto nteto iwo ri sigwo gasigwate ugwate mwana kweli ntoidinkia uteciere kweli ntoidinkia indi etomi ugwende kuria atire ainyote ciere ndere kyao kya mwana gitio. Biblia yugete amberia Jerusalemu etete Bethlehem. Jerusalemu ejeku nio kwina raping, nio kwina unyui bonsobise ibango anto bagokua, nio kwina twana turari na mauki thumba tukaciara twana batethireti nya skuru, nio kwina anto bakwagira twana antoni baketa kumama na twana na goni kanda uganda aina ande nororo na ogwe na bwena women rep ta ogwe kairemia. Ripotera Meru TV kumaga Koromone mbeta wa Mwende Walaiboni. Kakijina kau akiaria musiasa kuma sentrimenti Dani Gishero na amenete kirakuga nigikundi kia ma MCA tumira mirandi ya witi na mbere ethirete ekithithua ni ngabana mutumanto ethinge kwithingiranio ndebe Antonia kwithira bakiruta maendeleo ya bata maturene ekiri aringi kura batigatumire maendeleo yati yao kwithingira ndebe kwiguna bo ene. MC Mutonga na ribotie. Dan Gishuru wa Kithongo no mbite kwithirwa akiumira aria ombite kwithirwa akiariria mantu kathumba jaria agutegera na metho jawe kuno ariuga uma bwa kama MCA babuita kwithirwa bakimenyaga na bakiraga antu na aria baguta kurita ngugi ni gavana mutuma utumene ute bwao bonka na ne babuita kwithirwa bakia mutuma gitio mugeni sana Meru wa marieto mbeta wa ndani kuma Githongo oni ndeta ndani kwina mantu jithirito ja kiarua ni eshimiwa beto asoba ire para bena interest cia guchoite bieguru biria inya bakathithirwa ate batumba kumba nabio muntu ombere inde imbigetwe mwenda ithire uria okuga na kwenda ntije gitikira akuga na kwenda akiuga gutema endero ja gwita tigania west changava na mutuma kiuria kia mbere kira nkwenda kuria mwenda ithire no ntu inkuona eringo ambicha akila uncha mera kwa kandagasa eringo ambicha owandinewe erugura yenjera eringo ambicha kimirandi ya kuthithia yonde kiwandiewe ethi mwenda ithire withithia mbechi uchumete na ethira tingava na mutumo go fandi mbechi withithia mirandi eu kagita karia MC akurungama akauga ngavana atina ngugi kana ngavana otengugi agwita ngavana Meru achiometie njuu chini kenda arura Meru lakini ukona mwenda ithire no nto akuona ngavana bakwambira gwitania senator akiamberia mpatho cia kuga ngavana otemaendelea agwita tigania west ndenda kwira Mumeru wa wandi yonde ire Meru aja rero kona MCA aruguria kajera njire urio thithitie ingavana no ntu MCA utimbe setherena cio completely MCA ngogichia we ni ithatu registration representation oversight utino twa mantu yo thatu cia gutariro MCA na mbecha cia kwenja njira MCA abati uhikie mirandi ki ngavana ga implement akeja akathithia na batu turi a Meru iturejire kaitujete kuona na gukujira ituonete aria MP betu bagwetania baria amwe bena ngwataniro ituronere uria senator wetu wa Meru na ngavana wa Meru bagwetania amwe bena ngwataniro ituonete aria MCA betu majority bagwetania amwe bena ngwataniro na batu turiuga aria kwithera kwina thiri kana ngwataniro nio itharimo mwathani Murungu areta na ndi turiuga kana turiuga turita Meru kukeja kumira antu baire bathatu beja kwangaratania patuike ibo bakeja kureta mpatho kana kweberia ngwataniro eu bethe ibo bakeja kwithirwa ibo bakangaratania Meru yaga maendeleo so kira mpomba kuga thire we Meru no ntukwina maendeleo jara tukuona na thire we Meru no ntu tukuona itwetete bwega itwete o twetete na tukeja kuja kumira muntu wiko kana uriko uraumba kwenda kuja kwangaratania
mwana wa Meru na nikyo gitumi ndatuma eu iri onyo kiatongere bo bakwenda kwambia tu siasa na bara bangi bomba kwenda kwambia tumbio tu siasa na nkuja kuona mthate ikeja guciara yuraga gatutu nena ndebwe atongeria para bukwenda kwambia tu siasa nduni inyaje gwetwa botho gochi west ya Patrick Muthuri imbonete tu siasa nduni turogwita ugwita wena tu imbonete DMK na ara Southimenti tu siasa nduni turabona tu murume bwabo buramwera korea gichiko gikinene na gikaburaga inkwenda kubwira je ni pole pole eje ni kaora ito roi atongeria betu Bameru Ajau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Central Imenti. Nio riboti huu nio egwithira gitumilikilia yaratu kubanganiritia kirimetha ya nteto mbita wa Kabwe Mutharimi monaniri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri ngushuguri ngatho cia mwanya ni bwega muno nontu bwita na mbere kurumirira wa tuthura amu nontu bwaku tugatwika nyomba ya nteto iri na igweta katetune Kamero kuma kireni kiriwe asante sana okolelo gweta na mbere nyagotethingatira kiri mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya YouTube @Meru TV Kenya tugita na mbere gukumenyeria nteto obura igotondoka ndeka ondaika idha o idha na ontuko ngwendere goro bwega